awe lolo vava. Le dipo kple anyigba ƒe ŋutome la, woe nye Mawu. Eye to wo nublanuikpɔkpɔ me la, ne miasi na mi be mietsã, miava gbɔwò. Míame siwo didi tso gbɔ le míaƒe tamesusuwo me, le míaƒe mɔtratrawo me la, ne yɔ mío tsã bena míava. Míava yi ƒe fiaɖuƒe ye míakpɔ gome kple yi. Ta míegba tsɔ ɣeyiɣi sia de asi me na wò. Be wò ŋusẽ, wò nunya, wò sidzedze nesu mía si. Ne míatsɔ srɔ̃ tso gbɔwò, ele abe woe nye nufiala. Papa akpe na wò, kɔ bubu kple ŋutikɔkɔe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Míana. Le gaƒoƒo sia mea, ela te nyi ŋdi le ame ɖewo gbɔ, ela nyi zã me le ame ɖewo gbɔ, ame siwo ne le didiƒe le kpɔ nene ƒe nusɔsrɔ̃ sia. Mawu dzi la gaƒompo na mi tɔxɔe ɖe. Eye medie bena eya ne nyi mɔnukpɔkpɔ míatsɔ srɔ̃ tso míaƒe tɔ Yesu Kristo gbɔ. Ta mekpe miwo kpata bena míawɔ ɖeka míaƒe tamesusuwo me. Ye ŋke Mawu dzi la gblɔ na míwo kpata la, míakpɔ gome le me. Eye ne miekpɔ foto ke mi le kpɔa, míakpɔ be ɖevi siawo la, wole srɔ̃m. Eye Biblia la alɔme na wo. Esia ƒo na mi bena agbetɔ la ehiã na nusrɔ̃srɔ̃. Míagbetɔwoa, ale si Mawu wɔ mía, ewɔ mi bena míakpla ŋu tso yi gbɔ. Míasrɔ̃ ŋu tso Mawu gbɔ nene nye agbetɔ ma. Ye míakpɔ bena le gɔmedzedzea me ke la, Mawu kple agbetɔwo ƒe hadodoa, Mawu nyi nufiala eye agbetɔ exɔna nusɔsrɔ̃ tso na Mawu gbɔ. Míakpɔ be Mawu nana egbedasi. Ebe míadi ɖe dzi, míasɔ gbɔ eye wonyi nusɔsrɔ̃ alo gbedasi tso Mawu gbɔ. Ta Mawu kple agbetɔ ƒe kadede la, enyi nusrɔ̃la kple nusrɔ̃vi ƒe kadede. Ta gaƒo tɔxɔe sia me la, míasrɔ̃ ŋu atso míaƒe tɔ Yesu Kristo gbɔ. Eye etanya si ŋuti míaƒo nɔ gaƒo sia me enye srɔ̃ Kristo. Srɔ̃ Kristo. Nɔviwo, nusrɔ̃srɔ̃ tso Kristo gbɔ ye nyi gɔmeɖokpe na nusrɔ̃srɔ̃ ɖe sia ɖe. Ne le srɔ̃ ɖe kpekpe sukulu ka ŋkume le ke yi o alo meka sukulu ka yewo do, ye le wò agbewo me, ye mekpɔ mɔnu srɔ̃ tso Kristo ŋuti o, srɔ̃ le Kristo gbɔ la, Biblia bena gɔmeɖokpe aɖeke mele asi o. Elabe nu sia ŋu wɔ la, nu sia nu ne le dziƒo kple anyigba ŋusẽwo kpata la, Kristo enyi woaƒe gɔmeɖokpe. Ta ele vevie bena nye kplo la, míasrɔ̃ ŋu tso Kristo gbɔ, eye míasrɔ̃ Kristo. Ele si gbe ko be leke ke wo la ɖo sukulu, ye sukulua mea, nufiafia la nɔ anyi, ye wo la gblɔ be nuka miedzi be woafia, wo la be taɖodzinu ke wo le woafia, ye nyi Kristo. Amen. Amen. Mawu me sukulu si o de mi be míayi la, nu ɖeka kpo be dzi be míasrɔ̃ sukulua me. Ye nuke be dzi be míasrɔ̃a, eye nyi nka Kristo.
ta ale si le srɔ̃ Kristoa eye me dzedze me la nɔ asi o nu si le kpla tso Kristoa gbɔa eye la nɔ asi o alléluia gaɖomea míaƒe agbenɔnɔ wa mi kpla ŋu gake vɔa mi me lé ŋke ɖe nyi enua me gɔme ɖo kpo ta la nɔ kplɔ ame ɖe ɖo alo la kplɔ ame ɖe ɖo anɔ si ɖe amea ke nene gake vɔa amea me mi ne le me la me le me o efia be gotawo ko la nɔ kpɔe nɔ gota me dzedze me ŋke me di ye ma di be mia srɔ̃ de ya me nyi gota akplɔ ame ɖo gota atsɔ ŋku anɔ kplɔ ame ɖo me ye o ŋke la lé ŋke na nɔ amea me la nɔ o tsa me o la eye nyi ŋke mi dzi mia ƒo ŋku ɖo ta Kristo la ele si leke mia yi school wo la be edɔƒe amea nu si mi la kpla la ye be gɔmeɖokpe nye ka Kristo ta Paulo le ƒo ŋku ɖo ya ŋuti ne Efesotɔ ye wo le biɔ be leke miawoa mie kpla Kristoa ɖo alléluia ta leke le kpla Kristo ɖoa eye ma gbenɔnɔ eye la nɔ ye le Efesotɔ ƒe agbalẽ tane kpukpu 17 va se kpukpu 20 miakpɔ ale si Paulo eƒo ŋku ɖo Kristo kplakpla ŋuti alo Kristo sɔsrɔ̃ ŋuti egblɔ bena kpukpu 17 gblɔ bena azɔ la mele esia gblɔm eye mele ɖase dzi le aƒetɔ la me bena azɔ la miegazɔ abe ale si trɔ̃subɔlawo hã zɔna le woƒe tamesusu ƒe yakanyenye me la ene o kpukpu 17 ma ne mi le gblɔ be trɔ̃subɔlawoa gasia game alo esia yi la ne le nyi kristotɔ ye le hlẽ teƒea la ɖe ɖokuiwo ɖa le teƒea elabe woyɔ nka woyɔ trɔ̃subɔlawo efia be meka o trɔ̃subɔlawo zɔna nene gake Biblia le ƒuƒu le susu tame susu me leke susu wɔna dɔ na mi tame susu ƒe yakanyenye me la ene me Kristo me trɔ̃subɔlawo kpe ɖena susu o miwo kpata mi ɖena susu le nyateƒe me la Biblia trɔ̃subɔlawoa wo ɖe gɔme be Yudatɔ ame siwo menyi Yudatɔ o wɔkɔme mia esi nyi be mia mi le trɔ̃subɔsubɔwo me kɔmwo te ta yena woyɔ trɔ̃subɔlawo bena nɔnɔme aɖe le trɔ̃subɔlawo si agbe aɖe le trɔ̃subɔlawo me enye woƒe tamesusuwo ƒe zɔzɔme ke le aƒetɔ la me la míaƒe zɔzɔ vovototo le me voa eyi geɖewoa la va do dzesi be eƒe zɔzɔ la vovototo aɖe kpe me le me to ame siwo le yɔ be trɔ̃subɔla dome voa le míaƒe susu me la míawo mi nyi nka kristotɔwo nene mi susu ne wa eye ne nya yewo tɔgbe le toa mi me kpɔna mia ɖokui le me kroa gɔ hã o Biblia gblɔ be kpokpo me wo enyia gblɔ be na nka egblɔ be ame siwo ƒe nyasa do viviti eye wonye amedzrowo le Mawu ƒe agbe la gome le nu manyamanya si le wo me la ŋuti le woƒe dzimesese la ŋuti miakpɔ teƒe sia bena enyati siwo gblɔ be eye wonye amedzrowo le Mawu ƒe agbe la gome eya le vevie efia be agbe ɖe le Mawu me
agbede ele mawu me ye miawo la ame siwo nyi trɔ̃subɔ la wonyi amedrowo woƒe tamesusuwo do viviti le agbema ƒe zɔzɔ me agbema ƒe zɔɖeɖe me nde ame do gbe ɖa be mawu ne ʋu wo tamesusuwo be nate ge ɖe ŋke mawu le gblɔa ne le kpɔ trɔ̃subɔlawo be woƒe tamesusuwo do viviti wo tamesusu aɖe leke ya lo esia ya nyi kekelia esia ya le kɔkɔe ɖea gake vɔ ne mawu dzi na ƒo na mi to teƒe yewoa esese na ne be miakpɔ mia ɖokui bena mia ma gbe ke ne le mia me la togbɔ be mie le va tsɔtsi esia togbɔ be mie le subɔ mawu esia yi la agbe siwo le gblɔa mia ma lɔ me kanti bibla be enye eye wonye amedro le mawu ƒe agbe la gome mawu ƒe agbe la gome efia be agbe aɖe le mawu me agbe aɖe le mawu si ye bibla le gblɔ be nu manyamanya si le wo me la ŋuti le woƒe dzimesese la ŋuti ye kpukpui ama asi ɖeka gblɔ bena ame siwo esi woƒe dzitsinya ku atri la wotsɔ wo ɖokui na hadzedze be ne woanɔ makɔmakɔ nyenye katã dzi le nuklekle me yemenya mi le ese nya ke mawu le wo meŋwɔ nenyi be makɔmakɔ nyenye gake makɔnyenya le ɖe mekpɔ so wo ma gbe nyi ka nuklekle eye wo kpata trɔ̃subɔlawo le wo ma gbe yewo le gblɔa be nene trɔ̃subɔla ma gbe ele wo gake ɖe nya kristotɔ ƒe agbe nu wa ɖe nya me ko ne gblɔ be mi le kristoa me xoxo vɔ ƒe geɖewo mi le emea mia ma gbe nyo wu ewa ɖe ne mawu wɔ nane ne mi kpɔna be yawo wɔ na mia o akpe na o esu na ma eya su na ma akpe na o magbatrɔ yi ŋkɔa eya kaka edze na mia ŋua eye ne mawu wɔ nu na mi egblɔ be eya me tsɔ na me tɔwoe tsɔ va na ame sia tsɔ wɔ dɔ ya ɖe ŋklekle la tati bena miate ɖe zɔ bibla be yɔ nyi kristotɔ ma gbe eto vo na trɔ̃subɔlɔ tɔ eye ni trɔ̃subɔlɔ ma gbe gake vɔ bibla le gblɔ bena miawo la mienye amedrowo le gome la gbe ma me nɔviwo ŋdi sia alo ŋdɔ sia medi be na bu tameku ɖe agbe me nyawo le gblɔ ŋuti elabe mawu di be ya srɔ̃ naɖe ye nya srɔ̃ nua le kristo me enye agbe ɖe wotsɔ da kristo me miawo trɔ̃subɔlɔ me ƒome mie dzɔnɔ ta agbe ne le trɔ̃subɔlɔ sia minye gake ne le va le do dzesi ame siwo miegblɔ be mienye kristotɔ la kristotɔwo ke mienya miama gbe kple yawo kpata vovototo aɖe kpe va le me eva fia ko bena mi le mawua me mi le subɔ mawua miama lɔ me le ŋka mele le ŋusi ŋutɔ mi le dzi o aleluya nya ŋutsɔsrɔ̃ ke me va kpɔ ya alo vovototo ke me va le kpɔa eme le gblɔ na mi ke Paul gblɔ be ŋka Paul gblɔ bena ke miawo la menye nene miesrɔ̃ kristoa o ele ƒo na Efesetɔ be agbe si mi le nɔ nu siwo mi le wɔ la me nene le miesrɔ̃ kristoa o me nene wo fia ŋu eme na mi o miawo ke ne le tsɔ nyanyua va le va na mi ye mi le ƒom na mi le fia mia miama gbe ke mi le nɔ le ha mia me nene ye
srɔ̃ Kristo xɔ nɔviwo leke le srɔ̃ Kristo xɔ leke nye le srɔ̃ miame Kristo xɔ nu ɖeka me dzi mianya nyi bena ne wole gblɔ Kristo ma gbe la magbe nye be nyi o magbe nye nyi Kristo ma gbe me anɔle magbe be nyi me Lucien magbe be nyi me mia magbe be nyi o Kristo magbe alléluia alléluia a Kristo magbea Kristo magbe me nye magbe yo va ne me gblɔ be na me atrɔ zu Kristo tɔ la efia me le gblɔ be na agbe ne le menye la maonka mata tia dari ne dzora menye ye ne Kristo magbea no onka ne va no ya vovotutu de no nu ya me na ni parce que alors ele be na ne o wo vovotutu le siamo la mate do desi si o le gblɔ efia me agbe ke ne le nyame leke mia nu kpla mi leke o di leke mi wɔna leke mia ma gbe nono le la biblia be mia ma gbe nono a enyi amedro le mawu ƒe agbe me mawu ƒe agbe ye o dra ɖo ɖi ye o tɔ de Kristo me ye o le fia ye o le de fia mia nye nga amedro le agbe ma gbɔ efia me ne le nya amedro le anua gbɔ la bia se de leke o wɔna dɔ leke o xɔne leke be wɔna dɔ Paul va Efeso efia wo nyere etɔ game ye o ƒo ŋku ɖe ŋuti na wo ye o kpɔ be na o dze dzi vɔ va ɖo ga ɖe mea eva le kpɔ be amewo ma gbe nɔnɔ la ame ɖewo ŋutɔ tɔ hã ɖa trɔ subɔlɔ ŋutɔ ta ma gbea me le nene le Koretotɔ ƒe ha mea ebe miaƒe agbenɔnɔ ŋutɔ ta leke mia ma gbea va le dzia trɔ subɔlɔ gɔ hã ŋutɔ tɔ ta wo ma te tsɔ asɔ kple miatɔ ta megaxɔ se be si le tsɔtsi me ye le va subɔsubɔ ƒe ta ye ɖo Kristo ma gbe o megablo ɖoke o elabe me xɔ ya me ye mi le kpe nyi Kristo me hã me xɔ ya me me sia me la te va na nyi xɔ ya me bokɔ nɔ fana gom de sia le la va na nyi xɔ ya me ela se nya si o le se me ya ena be na etɔ zu Kristo tɔ alléluia me di be mia wɔ vovotutu le ame ne gɛn me ye Kristo ma gbe va ɖo me ye be tɔ dɔ la hafi ye wala gblɔ be Kristo tɔ ye Kristo ma gbe la ame aɖeke me tsɔ de gome ebe le me le yi Kristo ma gbe la ne na o ye o ɖo me o vɔa me sia me na nya be agbe ɖe tɔ dɔ hafi ne le ƒom ye le ƒom na nɔvia ɖea ye to ame veve me ela ge ɖe tsa me mia wɔna dɔ ɖe ko gake vɔ sɔsrɔ̃ nusɔsrɔ̃ ke ye amewo xɔ tso gɔmedzedzea la o wa tati le nusɔsrɔ̃ ŋuti ye woƒe agbenɔnɔ la megba nye agbe si wo srɔ̃ le Kristo gbɔ o megba nye leke wo srɔ̃ Kristo ma gbe ye o me di ye ma ƒo ŋku ɖe agbea ŋuti nyi ɖe elabe agbea ye nye nu si ma le fia le eƒe sukulu ne mie va ƒoƒu teƒe sia agbea ŋuti mi va teƒe sia menyi dɔwɔwɔ anɔ technique anɔ choral me ayɔ me ŋuti wo ƒoƒu nɔ lo agbea ɖe li wo le ma agbea ɖe le Kristo me agbe ma ye ne ma va kpɔ be na ame ɖe me le nɔ agbe yɔ koa anya be eƒe ŋku eƒe ŋkume la trɔ ɖo ame meka edɔ si ne le o meka leke ame sia ame le ƒo asi kpe be o owe na wotu xɔ ya owe na meka ŋke le ne ma va kpɔ be na agbe ne le Kristoa me me ye le wɔ dɔ koa enɔ te eƒe dɔ wɔ ye wo le gblɔ be na ke miawo la menye nene miesrɔ̃ Kristo o me di be na nya be na nusrɔ̃srɔ̃ ye nye Kristo ƒe agbe nusrɔ̃srɔ̃ ye nye Kristo ma gbe
Ne o le Christo me le son le Christo mu. O me le son Christo ma boa. Me ga o se mena ya la di to afiro. Nya bio se ni eni ya wo bia pe chachon. Bia pe tamu susu. Ne gba ni to ke adre mi le o nto na ne le jagbo kojo enya ke le to do ni. Ne ni be le ja he nya ke ku na susu no no be enya me le be na ma tu avo e la be ma nglo be leke wa gbe nono a ma Kristo ma gbe ene jopo ku lipu o be ne fi ba se yo leke wo tam susu Kristo ma gbe e glo be eya Kristo pa gbe me de mo be wa we ye o judge now. Ni quoi? Nya menti na ni le kwalika. Agbo amenya agbe inele mia. Etovo. Eni amedruna ma pa gbe ma una adam flavor comme dit. Vous tout le me. Ye be ba ko mlento Kristo me la. Agbe ma be cho le va. Nya me gero a. Nye cho kuku to a. Cho Kristo tore, cho pupu ple. Ye ne pasteur amenyo la ko ame a Kristo to e amodo dilenji gake vo ne geme ye agbe ne le mi agbe ba to do la hallelujah hallelujah ta meni bena e dowo alo akra me guta to ya me nya ni le glo gake agbede ine le Kristo ye mia kudu ye mia le ye me nya ni le ye agbesiala e nyana be wala sro ne nye kpo Bible am tso Mose fa gbanle ni kakala do Malakia fa gbanle ni nya kpo be na prophète o mo kwa me o pata o dorura agbe ade le o me yo ple kakala do fi ne ni be wale ja won na re fika e le choto ano ame kato e le kpo fika e le tso e le tu no to ajo fika e le kpo no meme ne manya o ja glo han la enyaka nya yiro le glo ari gon do pe ke le so fika e wu e no yo kpo hallelujah hallelujah meni nya me tam susu Paul blanc be ne meni be nya pe tam susu al nya pe nya o nye le ni de agbefa o nyonto la ni kpona mia doku abe nka kluvio nene subola o mi ni nene gake Kristo e mi de agbefa ela be nyonto me la na de ke me le nyamu va mi ne le moa eye la de to agbe kan ku me le odo me sa me la po bo sore ya nyonto o frère ya enyonto gake agbe ke le odo hallelujah agbe ke le odo le mo e ya le bebie ta enyati si le to me tron subolo me nya o le go nya mesio ne glo be ni Kristo to la nya o ma o di apona e pa e va fami Yesu Kristo prepo nson lo kekem la o le yi o le gbo o le yi o le gbo wa ne ni po vuvututu ami akpo be Petro o ma gbe pe dona la kpo be na vuvututu le ka wa pe Kristo to do de nya ke bu susu aglo be na akpo be na o ba le Yesu Kristo yo bo la tu yo bo la wu me Petro lo ga ke si Petro wa ro an ka be o e de kaklato pe gu e be onka e be pato na mi fa me yo un Paul le Petro e haro nya ka afeta Yesu glo nye ko ba go mo vele odo te pe ma amesi ole ame ole amesi ole be ola wa ame abe na ba mere wa mi ple eyi la so yi ye ko en peta on susu aro enya bi na ni le wa mi ple wi a Petro ya ko be na
ya iɖo la wɔnka eɖo la vli nene nyanyatɔ eɖo la vli ye Yesu Kristo wɔnka ame siwo tso to na tsa trɔ tsɔ to abatɔ sã ɖe tete mekela te se agɔme voa miakpɔ be agbe ɖe le to le fi na eye Petro tsa agbe bu le to le me menyi be la kpɔ Yesu Kristo ɖo gota nɔ yi ye me nya mi le gblɔ la te kpɔ Kristo ɖo gota voa agbe ne le mo la me le Kristo ame agbe ma Yesu le gblɔ be na nyenyi amedrowo le agbe me nya le gblɔ miakpɔ be na esi nusrɔ̃lawo va ɖo teƒe ɖe ye nuɖuɖu eva nyi woame dzimaɖeɖia nyi nuɖuɖu me nya Yesu Kristo be yaɖe naɖe fiɔ le teƒe ya sugbɔn mi hlẽ alo togbɔ be mi hlẽ teƒea voa miaƒe susuwo kplɔna ga kple mawu subɔsubɔ ɖo gake vɔ Yesu Kristo gblɔna ɖe le teƒe sia agbewu nuɖuɖu ele gblɔ bena eya ke ŋuti mele gblɔm na mi bena miegati dzimaɖi le miaƒe agbe ŋuti nu si miaɖu kple nu si mianɔ o alo le miaƒe ame blibo la ŋuti nu si miata o enya si ɖevia eye ebe alo agbe mewu nuɖuɖu o ɖe eye ame blibo la mewu avɔtata o ɖe Nyemenya mi le kpɔ nya sisi Yesu le gbe. Miaŋlɔ agbetɔ nkama du, nkama do, nkama ta, nkavi nyo la du. Alo, medadzia. Nɔviwo medadzia. Ame ɖewo le dan le gaƒo sia. Gake mo nyati si ye mawu dzi la doa, ne le te li le teƒe ya, ela dɔn dzi. La be Adam à la fin. Alléluia. Elle avait un don agbe ne le moa agbe a de fia mekele ni. Ne mam nya le to ne le dan. Mia fofo re gble bai. Be la te kpɔ film la te on ne pepe ne dro. Kake mate no dan ovo no cho Bible zireka. Ese be agbe de le odo mi dura du de sibe agbe de le odo. Alléluia. Mi dura ba du de sibe enyema nkata. Amero me biona na tisio. Pa ne me va le biona tisia do ko la kpɔ be na me dze no me dzo. Gake wo nu ye le va na me ya. Fina me ma vla kpe le ntsi o. Alléluia. Ne me do desi gbɔdzɔgbɔdzɔ o, ma te ona de ko. Kasa ga nu se to ko mi nyina. Epe nsolo a, wo me tam suzu ni be ah. Mia me do mi gble dari. E viola mia si. Famille, nka eni ado. Ye nya kpɔ be tso kuku bla be vɔ ne alo. Yesu Kristo sɔ eƒe gaƒoƒo. Ye wo ƒom geɖe nya kpɔ gaƒo sia ƒe te su xɔtɔ ƒom tso kuku bla be vɔ ne ma. Kakakakaka va ɖo Matthew ƒe tademe wu wa. Nke ko be dzi agbe be ya do dziƒo na mi wa. Gake ŋde li be le gblɔ le mi. Ele gbe be mi le kplɔ ɖo mi le yi mi le gbɔ. Amewo le kpɔ be mi me le wɔna ɖe ko mi le yi le gbɔ va ele biɔ se be na de alo agbemewu nuɖuɖua. Alléluia. Alléluia. Ame de la nɔ agbe hafi aɖu ŋua agbe me nya Yesu le gblɔ fia me nya agbea nye kaklo mi le ame yi o awo me agbe mi nɔ mi be mi le agbea me yi o. Agbe yi ke ne le me mi nya be agbe yi ne le Yesu Kristo me ye nana be na agbetɔ akpe atɔ alo akpo me ne la na yi bɔ ela kɔkɔ akpɔnɔ me ve yi akpɔnɔ me ene li akpɔnɔ me atɔ navia me ve ye agbetɔ ne na dzo agbetɔ akpe wi atɔ na te di fa leke nye xɔ so ne ŋkunu yi ne le dzoa de leke nye xɔ ŋkunua di so. Alléluia. Efia be agbe yi ne le Kristoa me agbe ke ne le eƒe ŋutina me la agbe ma ele wɔnka ele ɔdɔ ma. Amen.
agbe we to do kume be to le ya agbe ma yi na mo ameni be ma u dina me ne ile o miracle lo ile o kun wa mi ne se domo lo wo be be ta nsusu mo na do ni ko be ni ma u ta nkun wa nto jona lo de po ma u dina me me gani be nkun jotan nyanya le ke yi wo nkun wa jo yesu le glo be na de ntontonto ke nya lu afia no agbere agbe mo yo alo ntatari avo tata awudodore de agbe mo wu mi amabli bo ntonto ele kunkuru agbe ni le mi akewa eko nson ro a ene agbe wa lo mu e ya nya hallelujah wo mo ta nsusu ni be na yesu jo fi jare me ke la nota na yo me ke la ni amegan me ke la ni me ka la cho do ne pastor mo lu me ke la wa gbe ke la gbo ma enyi o mo ta nsusu wa yesu nya be na me yo wa o ma te no ite pe gbere ne ni ma gbe apoto lo ti me ka jo si ya wa yin ma je ame o ma te wa no ite fo hallelujah enya be na ame o me di ma de dia ele be o la vuvu agbe ni le mo o la vuvu awu yo do a ye na de da gede ame o me amen hafi ati ta ti e wo le gbe agbe alo agbe mewu wuwu ode eye amebli bola mewu avo tata wa ni plon wa nke ni le ji nya te fetu to le na plon su wa nka o le ji ame afamily o la so now hallelujah hallelujah afamily alo à la fin du mois alo o tre quoi mais de etuna noa feno na o tre quoi elike nga be tuna no e ko na o ma gbeta hallelujah mi akpo bi na Yesu Kristo kokoro me fo hallelujah e fi be o le yipo e po me to o le yipo o ma bi e va se na Petro wa gbe me agbe ka ya ni ani nya fi ke ni le yi e do mi dan ye mi le na pa mi sana wa le va gbe mi ani agbe to me nka agbe to fue de la agbe to fue de do dala e nya de agbe to e business ke o le gba mi me nko we po hallelujah ma o ploro gbere kaga e ba gbe Petro bi o se e wo nto no ploro ari nke ni nu amia ba po si be goma ni no ne la te bi an apete so ma o de funu e la do nti no e la be na agbe ade ni le do la le agbe ade ni o do la le pla lo o me ve ne le livre no si am na te no tete hallelujah agbe ade ni le do la pro ne le pla si wa ju le kwa la tro ifa nya ko be si Yesu pa ko ton wa ye nya be do ila o do a o nbo pa e be mi Yesu gba le o gba e gba pro ro e be so nya te yi fi fi nya te yi la mo ko se be na nya te no te pe ni me ka me ni be e ke Yesu le ta ti e ko nson la wa me nya de be to no go bi le ko be odo la glo ale ke le gbe an odo la glo ale ke gbe a o agbe be to do me la mo popo le be na me ka fi si o la don hallelujah me ka fi o la don la onka o la te no etete e fi me do ade li be wo kuro nti e fi me na agbe ade li be to do me e si o le yo le gbo si o le yo le gbo ba o kho agbe de le mi ye agbe ma me ka fi o de e la te peku me ka gbe me be nyu e la te gbo e pe nya hallelujah agbe ya e mi yen de le ebe neni be mbubu ne la gba te ti doko si la de kare alo ati don kekeve alo o tri de ka vi o me pa school yo ta ne le te le agbe ye agbo a mo ko la si hallelujah enya be na akufia to ma te le agbe yo
mie xɔna se be na ne le subɔ ma wa o obe no gba dɔ ɖe kpo awo evɔ edɔ ke ŋgbɔ la lé agbe ya ewu ne le fiɔso me le samanu nɔ hallelujah hallelujah mi nya be agbe ya ŋuti ko ebe di va anyigba dzi me edi va be miawɔ nka miaxɔ agbe ma va alo me ne mi la agbe wa e ɖeka ŋuti ko be di va ta hafi la li la ele be le ɖo la na anyi ye wo la srɔ̃ eƒe nya ne kplɔ be leka la yi ne kplɔ be leka la yi ne le kpɔ Israelviwo le gbe dada ƒoa miakpɔ leke ye Mawu ƒe nubabla wɔna dɔ eƒe nubabla ɖaka Biblia bena ne ŋke la kekeli kple lilikpo nɔna ta ezame la enɔ abe edzo ƒe nɔnɔme nene vɔ Biblia bena ne nyi be ŋkeke tɔ̃ ye be le teƒea mio kpata miakpɔ mio tsa miaka miama gbɔdɔ mianɔ me wa ne ŋkeke tɔ̃ be gati ke vɔ kɔa la kplɔe ɖo ne fi ke be nɔ te nɔ ye lilikpo ava ne wotri ɖeka be wa la wɔ nka mio kpata mi ezi mia dzi ye mianɔ funa wotri ɖeka o mate buta be agbe kira te nɔ ne o kɔ agbe nɔnɔ kaka la me ke la kalo be Israelviwo ƒe ŋuƒoƒoa mate se gɔme lo efia be Mawu la ve ŋuti o ye la miɔ ne kɔsida ɖeka mi ho ye miɔ ŋkoko me tɔ̃ ye wo gblɔ be gbea mi yi ɖe me ye Mawu ƒe agbadɔ ne nyi alilikpo agba ho ƒoa miagba di ne ho le teƒea ye mi be ɖo fi ma ne mi gã gblẽ agbadɔ kpo ye miɔ ŋu ɖe kpekpe vɔ ye ŋke ko ye gba ho ƒoa miawɔ nka miagba dze mɔ agba kplɔ ɖo miate buta be nene agbema miate me gela de nɔ te akplɔ agbema ɖo ye nya be programme pour nuwa mate subɔ Mawu efia be nu ke Mawu gblɔa va se ɖe esime be nya ne to le ƒe me la ye wɔ nka na nya be enyi Mawu enyi agbetɔ ma nɔ agbe le nuɖuɖu ɖa ŋuti ko gake nya sia nya ne to Mawu ƒe me la eye la nya agbe nɔ ne Mawu be awa enya agbe nɔ ne be enya agbe nɔ eye enyi gbe agbewo nɔ le gbedada eye Yesu ŋutɔ ta va miakpɔ agbe ma be nɔ kple eƒe nka eƒe nusrɔ̃lawo ebe gbe be alo nuɖuɖu ɖe mi xɔ se be na agbe ele gbɔdzɔ sɔ nuɖuɖua alo nutata wo la ta le ŋuti na ŋuti ɖe mi xɔ se be agbe yi ne le mia miawoa agbe manyatɔwo le mia me gake vɔa nutata nuɖuɖu enyi miatɔ fika miadɔ fika vinyo la yi nɔviwo ɖe le se Mawu ƒe gbea ɖe le se Kristo ƒe gbea aleke woa le sɔ̃ Kristo gboa ro meke nɔ agbe yi ke le nɔa meke nɔe fika le kpɔe nɔ edɔwo le wa ɖe meka me fli me ye Mose wea alo Abraham wea alo Isaac wea alo Ezaya wea ye wòkpɔa fika le kpɔe nɔ wo tam susuwo aɖe meka tɔdzi le tsɔ dana eya le ɖe la nanya srɔ̃ ene srɔ̃e vɔa Kristo ŋutɔa la va kpɔ leke be wɔ eye be doa leke ye ƒe nusrɔ̃lawo wɔ la kpɔe abe leke be fia Mose le gbe ɖe la ƒoa leke wo fia wa edzi la zɔ yina Petro yina Paul le gblɔ bena ke miawo la menye nene mi srɔ̃ Kristo o mi kpɔ be dada la nɔ mɔa dzi sugbɔn alo mi mekpɔe lati gblɔna Mawu nya ye Mawu ƒe ŋkuwo kpata la dzɔna mefia bena agbea le nɔ me miado dzesi be Mose ebe etu ati ƒo eta na agakpea eye etsia toa amewo no tia alo amewo no tia ake ya ŋutɔ aɖe eƒe ka alo eƒe magbe ɖo eƒe traitement alo nuke ma wɔ kudoa eto wona ke ye dukɔwo kpɔ ma to no be nuka te na me kɔnkɔn nye ŋuti me kɔnti nye le Israelviwo ƒe ŋkume nuka ta kɔnti le gɔme aɖe Alléluia leke wa gbe ne le mo wa me kɔnkɔn nye ŋuti o ye nya me gblɔ no be to ati fiɔ gakpea eto ati ƒuta no ne le hlẽ teƒe ma ne le hlẽ teƒe ma nye la nya be Mawu ŋutɔ le teƒe ma lo ne le hlẽ teƒea ni ɖe o la kpɔ bena
elle veut ma tamignon à ma la gakpa dit veut toi il faut ma et amignon elle avait me le pona avec eux alléluia aha ne me nya amene que le fio ko yo toi ti so po ame pa me la bon ko ma me wona npoye ne vodadare me lemu gake elle a bela mio ami me le pe o nya me nkuo me le pe o ta agbe ne duru nya mi no na ne o toi ti fia bo ma ati ma mi ma te so fion re lesquels sont Christ ouvert lesquels les soins alléluia alléluia Bible abena mau pe agble ndi amedie ma konkuru enyade ine le dimi na mau le tepe anti enyade le mau me dimi alo nane le mau me dimi ye nu nu si le mau pe dimi la e de kai mau le di Bible abena le Johannes pas banle tawe aton ko ko gbanto ye globena nyenye wanti nye bata mi de sinati ya nyenye wanti vambala eye fofo nye agledalala alo ni me nya anti nyenye alo aha e ti ambe mawu le dagble alo mawu le dagble alo mawu le dagble ma no bi mawu le dagble amele dana gble kwa mendi la kwa nkuro ko kwa ro dagble ano ya la no dagble po ma no pa ndeke ton abe le dagble me le dagble e wo me pa na nkure ke gbere la gbe amu ye me kan ya me ke la no do akini ma le dagble a me se me ne le dagble e no na te po nkure kokokoko amen ne bli me pa ela no te po me bli aronka e bli ane wo ne bli fa be tu sa enyo ne fu be so do ava o la bu ta mawu nyate buta me mawu le dagble ye ke amemi le kwa enya gble alléluia ke amemi le kwa emi ka ko mi le ya enya gble mawu ale de ebe fofonye yenye agbledalala nyea yenye wan ti van vala eje agble ma le dia wan ti ma ble be le ye me gele fun le te pesa apeto Yesu le fun apeto Yesu nto le fun kuro ro ko jibe yenye wan ti ma le dia ye tami akpɔbe na mawu me tame dodoa ele edzɔ bido mawu me tame dodo me le gbadza o ele dodom nki be le dzia nye mega xɔse be mi mawu le dzi ma gbe ame nye o mi mawu le dzi nye kple ma gbe ame nye ma xɔse be mi nye enye ye agble si mawu le de la ye nye wine fa gbe ye Yesu le ye nyi wine va la ye fofo ni yinka enya gble dato mi ate imagine be ma le dagble ye oya le nyi wine ti le ma gble alléluia ma le dagble ye nyi kplo mi nyi wine ti ma gble ye Bible abena artiste ati me ti akọ ranka mi ma la lo be ati onu ne ma gble ati onu no mi ne dru lalo mateni kake mo nya ko be na agbele o le de la Kristo Yesu nton te nya gbe ye be le de e ti me agbe ne le Yesu ni la ye nya agbele ma we ale de amen agbe ke ne le Kristo Yesu me ye nya agbele ke ma le de Kristo ma agbele ta ne ma ke di o ye be po to di ke ka ba po go be na o wa ati kan kume le ni agble ame o wo nyi wan va vo nke la jojo
Donc, à nos vies, me dit, moi, me le dit, nous, un coup de tout, vous n'avez Christ au même coup. Hein? Un coup, il est là, il est là, n'aimez ni Christ au pas, il me le dit. Me dit là, il va pas. Moi, il va pas. Pas avec un gars. Hein? Avec un gars. Oh. Me le dit. Agbeware. Nkaye le tchona. Christo ma gbene ni elemu. Titi mekele si. E doke bele wo. Alo wo do pe toto. Tout ta kaka do afoti gon wo do pe. Le Christo pe nti na blibu apata bere. E vide kaye mamla te va nyela gbome. Ata to amedero. Alo nkawate nkabate lo la gbome. Me dit na nyabe gbanto a me ni be do na ma mi nyame le. Alléluia. E do ime lo na ma me nyame le. Agbe ne le mo la to do abi nyame le. Agbe ma me ku ke me la te ne le mo. Yemi le. Nku ne ne le ku tele mi. Ne le nyame ma le de ma gbe. Ma le kotiji. Mawele uti le pomo benka yaba ngem kwari nkune ne wona va mala tengo ni nyambe apostle Paul amagbeto ko be ni pisi ni pa klore ni kaka wa la po Philemon o pa gban le o mo la pa gban le me en to ko puntu gomo jeje kaka wa onka wa do wu wonya yo be bratos nka etros mo ko nya. Et Paul a mis conseil à l'eau, tout le monde pour nos champs. Moi, je vais pour toi. Hein? Ne le correct, tu pas grand. Tu as grand, tu peux prendre. Il y a eu Paul bloqué gomme didi, kaka wado. Ouah. Dès que vous avez il tient encore ce bémol, on peut gomme les. Alléluia. Et non, il n'y a pas de bloc, pas de zunka. Etros mo ko be sinyatu etros mo ko nya leke be va do te fini mi sebe alo le tuebe eta leke ni ka pro mi le o ya pa e ko be lo ka pa e mo va glo be nya o pata le bla me le ngbe do mene e fia be na e nani ye nya gomo do po ne li tu gomo jedia kaka ado Christo di sebe e po tam suso mi po be tam suso ya ka toro ne le nya mi ni ton subo mo tam suso wo a eke be nani ma fu nyame ye ma le pu ma le tu kaka ati o pata na ba koto a etros mo fa ti le e pe tam susu e pe do ma va ko ya me ya e pe nya wa me le ngbedu kana ni ba we ma le pompo na mi ni le ho de nya de fi on Bible am le hin bo ele le du e fiambu Yenton ba na ni mabuta ko mami ne funa ne musa gasia gam le kale le ke me le funa nyo Alléluia ne le Bible la ko ma kaka ma gbona mo sebe me le na nombre 7 musa ba gban Enelia allo eton lia Enelia me le ta ma si le ke mo ko se ni amoro va que no Moïse dit les bien séné e mo ka ye be ko be na bi yo amede tu o mo ko memi eye yo che oji bi o la du pack mo nkeke ni ka ke wa yo le makoma je nyenye me le ke o ye yo ma te du ma pe azen o do le pe de ka be le ke yo ma te bi oro ne ko nya ma gbe yo ma te na ya mu la no du pack ke yo la na Israel yo ma we ori ye nya mo so e be na alo mo ko se bi mo se ntola konya dagbo mo se konya kaka parce que ma we ala be na ma we globe na ne le makoma kwa mbaba o sare ko ka mo se ntomi nya ne kere ne mo se to no be na ni noti mai nya ma glo koma so agbe na
il m'a boutami pour mais le Dieu c'est quoi na me la va kon be mi ale ke kwa mate yi ma ko zirika pa chama ko zirika sa gbo ba pa zirika ma gbo be amesio pata ni ma ko pata de duame a odula gbazama ye na me ade le gbedin to ta gro han chan e la onka e la gbazan wa baba ono no le duame ye le kokko alo mo ko e o mo gbazan ye le be ya ma o ma ko si aje ami ma yo la wu hallelujah enya ni ne pour le blan ni bena leke amela te va bozire ka bo kwa là c'est moi on me gbe amen amen aso ba ni zire ko ye la nya be nya to ma go ni be tam susu ne nya ma to ne be na ho me ke ngo ne mo nwa ne mo do gbera ba ba mwa ya hallelujah amo va ma be mesilo ma do gbera nyanda trova na nkia ne maute glanre na ma va na la nya alo ndadia la be tepelelia e mewe la po mo se ko jirika ka ke nya ma ba glorifia ma te bia no ma utoju ma o mo glanre kana wa ma te glanre ko wa mo po be na mo se be no no tete yo no tete ya wo yi kwa jirika o ko no nti ye mo ba le ko se be mo se to ni uto ni na me bobo ko ti jina be mo se ka to ni uto kama me mo se am ton toi wo ko ka un pole mo dari e ina ko ami na ba ne nya o ya so mi to nka mi to gbedo kwa ye gasia ga me onga mo me bobo ale mo hey ya me nya je ka be e nya nyere pe mu jore nya efia be maula gba mawu ele gbe soson ela wo so wu kebe ona mosi gake nye tamu susu ple nye do na ple nye nga leke nya gbe nono ale a de ma te pomo la te fun zirika de ne susu de vana zirika pa manya be gbogo kokko e aroda de nye tamu susu ore me tati ye gbogo kokko fo wi e la o keke to lavo ye ma to e koto ni ma mi chaka na no e ma ko ncha manya be ko mo nto susu ni cha manya be susu e la be mi afo didi pe mi afo tamu susu la o ti te mo po ne pepe nti hallelujah e ye gbogo kokko lo nka e la ba lawo ade mo lo dome be mi afo didi o la e la wo la aso ma to de afi didi ne le go didi ke gbogo kokko le na ozun e la to zu ma to e me la ko iye gasa ga nya po be na ne le jango na ne ko igbo ko nto pu no jire katan to ke le kwa ye la to ba glan ko ne ke ngbo ye la ko be son ki alo mu son ki alo da ya dake amesi Paul o ni Petro ni ya agbeto po ni jire ta ni ni yo ko nya yo gbo ya ko eke do fa gban ta wi atom ti yo gbo be na ton subo lo ko ko la tu abo ma tu abo wa yo como conférence a nyako yo gbo le fima nyama to zuma ko nya yo nglo ro da mi ato subo lo pata jako be mo po beleke Petro be mta po beleke evo e to zunka bobo ko pe novio maudi la odo kake agbe ni le ni plome la mau le dagbe are ni pa plome e ni Kristo pa gbe agbe ape gbo so me e ni mo pe do na aleke agbe le odo me wa agbe ma eye mau la to so pe do de la poto ano dan wa dare de la no poto ano globe o be o de church me to mi weleke la poto ano nyamo gogo e ma la je se we ani agbe mele de mo wari e kan ku me malo nyani de be na Yesu globe nyenye wan ti va vala e ye fofo nyenye agledala fofo nyenye agledala la ta mama no dagbele ke ma no lo na ne kele mu patere si mele to agboto na Yesu ari ene ni o la te lo le to le be gbe to ti le va ne ni le lo gbe to ti am fifi wa na me na le ye o ta ma le odo de le mo yo la to odo ale lo se pastor ko yo hallelujah ma ne vunkunami
Nyabe nke mawu le di la. Edi be nya son na de. Ewu so son be nye leke ne son Christo. Leke le son e ma gbe la no je. Technicien e ale be vie na mi. Nya technique to wa. Nya to pe ni be azin bouton. Atros bouton. Ne to ti apa wa pa. Nyo to ti wo. Alo me ma. Nene ma gbe re kaka mo la pe lo ndele. Ye ga gbogbo ade pemeli. On to la globe na re. Ma di ngu ne do kini. Technique no no fia. Me nyan ke be ni be. Ma we la go nti o. Ta na mere gbono technique vient gbono ne ni be. Le do ga me ne ma wa lo church to le ja church to apota no si ra le la no florwa. Alléluia. Ne church to ko florwa. Ma di o. Agbe ne le odo ami ape fi. Ne be le groupe musical, ne be le technique. Nya to onye kekeme. E fia ne mi ava. Ne because ne ma wu le gboma nyo ami ne na de le. O la be o ne wo ale ke. Oh, ikro mu lo odo. E ale ke mu lo odo. Kaka la nya. Ma nya nto ba ho la ba dibo le ke. E ne le pro wan ni be pe ni kosi la gbo. Kaka me ye ma la te kom de lo ta gbo. Alléluia. Alléluia. E ya ni mo pe gbe da sinani. Ma wu le dagble. Ya mesia on pa gble me ele no tebe onka. Ya gbe nkwari. Ya lo nkwari. Inti be le dagble. Be sia mi ne danaglea. Ta mo do le la masi ke ndo le dagble. Agbe ne le mo wa. Ye nya gble be le bi. Bo ko be na Christ tron suolo me tam. Ke ne ya kato. Mma nya to viviti to. Ne ga nya to. Ke li o to ni nya to. Ta ma ne wu no. Ma ne wu ogbogbo. Na ke da gbe yanti. Na cho wa gbe pata na deme. Na plero ne le livre la. E ga ple mo pata o la va. Alléluia. E ya le veve na. E be di po fior kwa we bantan. E porto ya. O pata o cha kwenti na. Ma ne iro. Ma ne buji na. Ti te na ko na foto Yesu. E yi o se a. Be na ye me di be na. Ya poto no le ka o. Ne ye le dagble nya wa. E ma gbe ya. Ne ko.